Sume mwakwa Badom TV Badwan health tips so ahana na watchi yedi nkomo afa enhihie anase bens eho mesro yentie ni ye abatan ene obi a pani onkwada obi a na wo se yehwe ho ye miguso ane me mame safo a ompo eti adwoma oboa ye nde ye se yehwe preventives ti mesro you assume netie ni ye pushi endpoint wo ba bia ne ni nsa wo so yare bia hawadwen bora endpoint wo me party clinic na kohokosh yen show e ma hu ntumi nyodin na dawoma ene ne wo kolebu ye bens unit a ye di nkomo afa bens awareness na wochi ye kasa fa ho papa Adom wakwa ba ye da se eno nso kire ye niema ani so na da wo se ye preventives ma yentio yo da se etiefo nso michiam e ma achi se kasa prevention a cha se enema wo beye emma ehihie no emba anase bakra ubeso ano okay se yakase prevention na ye wo mu assault miensa yes primary prevention secondary prevention and tertiary prevention se yakase primary prevention na nje se anu di kan no nje se anu ye di asesi a ye di Adom TV for abaha sei a omo ne meka sei a musumu ahwefo mu hwe eye first part your friend will say primary prevention nti eno ne say yebekọ akobodewuro na ebiru mu abehwe e wo TV so anase yebekọ nsori mu na yakoka na asori for na tie yen yebekọ baby omotonton wade edwa so na omonso omatie dia yeka no eno ye first one nti eno ye primary prevention nti dia mu hwe ye primary prevention and some about secondary prevention so okay secondary prevention na enu dey so e bia ochina e dey be secondary prevention no secondary prevention no I just say enu no ade na eye wo no se eyeja ana say ye gas ana we ya ahyehyew e den e na wo be ye a wo be so ano and ye ka say tertiary prevention na I to so miensa no enu so waba hospital ama hospital ne ye hwew sani ayebeboa mwetimi asegina wo nan so na wakofie ena ye tertiary prevention nti eno tertiary prevention most of the time no etai wo hospital no a waba ya hwew na ye pese sani awuba aye no saa nso na ese wokọ nti se wuba na wonam a ese wokọ no so ese ye hwe se ye be ma wanante na wakọ nti enioma ye be ya ebeboa na wetimi anante anase se wonsa no untimi nyusu nsa kra ubetimi di wonsa didi ubetimi di weni ehu ade eno na ye tertiary prevention no okay enti o say secondary no ne de ebubo bisime secondary prevention no ti se nipa na hyehye wa hyehye de obeye obebo ne ho ban se nia on epra no enko ekire ebi ti se de bibi ti se obi hyehye na eyeja embribi me pese me kai mo yawo ye hu se school ni bi eja ahye na tade na odrimeka na okọ se uhu se obi eja hye no na odrimeka nya kukuduro ka che nipa ko ni se gina ho so gina ho a ka che ni se to form mani to form no roli e wo form omuni e wo form se oto form no muni pe eja ni nyina bedum na mom se otru meka dia oxygen na wo inframan no mu no ebema eja na so nti ebe hye no kese but unya hu se eja na so nipa kunu mu a ka che ni se gina ho to form na muni okay nti obronyi be ka se stop for roll okay nti no na nyame boa ye be hye no okay nti ochira no ye be hye da agina ho okay ene ne wada ma yemfa we nsi ha nti ene no ye de we nsi ha na ochina nyame ya Adom a yento so wo secondary prevention no emu wayi ho kakra de a kire ye se jato obi ata de mu a ni kwan so odidi America se ja ne dekese sa na opa kire nti ochenya mo gwa ye beto so ni ahwesa kwan ahodo a ye de be prevent ye ho afri eja hyehyem endpoint homeopathic clinic na daroma ene ye de bro na ochina de pachi ye be hia